Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi. Leli ukuze ungaphuthi izindaba ongawenza njengamanje ukuthi-ke ucindezeleke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona namhlanje sikumlisa-ke laphana-ke owayekhankasela-ke i-M_K-ke laphana-ke kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana-ke useveze okungamphathi kahle-ke laphana-ke okwenzeka-ke kwi-M_K-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami kuphela nje into nje dlala-ke ividiyo yakhe lo mlisa-ke uzizwele-ke ukuthi-ke uthini-ke. Mina sengicela lapha uma usuzwile-ke le vidiyo lena-ke ungene ama-comment section futhi usho umbono wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngayo-ke le nto-ke eshiwo-ke uye-ke lo mlisa. Ngabe uyavumelana-ke yini nawe? Ubhale ama-comment section-ke bese uciza nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizoloku ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Thina sithule siyabuka-ke ungazuthi asinakile kanti sinakile siyakwazi. Nina abantu be-M_K nina kakhulu nina ekade niphambili kwamanye amaqembu. Niyabuya manje nifuna ukuzoba phambili futhi nangapha kwe-M_K niyayingcolisa. Thina siyakhuluma because phela umsebenzi wethu ukukhuluma. Sikhuluma into esiyibonayo. Siyayibona futhi ingozi. Sesivele sesibona ukuthi kwenzakalani uma kwenzeka into ezifana nalezo. Ningayenza into kube yenu. Iyekeni kuyabantu njengoba eshilo baba uMsholozi. Uma usuka ngapha wena ophambili, wena ozoba yini ungalideki. Indaba ungalekeleli ubamba iback seat this time ngoba abantu bavotela ushintsho bafuna ushintsho. Bafuna nobuso obusha. Akuxoshwa umuntu. Lekelela ngamava akho siyawazi but bamba iback seat ubolida nangale. Awuthi ukuhlehlela emuva sesibona abanye abantu abasha entweni entsha yabantu ngoba yabantu vele. Akuyona yabantu abathize. Senivele senibonile nje ukuthi abantu benze njani uminti ivela sakube abantu abathize. Nifuna ukuyingcolisa. Nifuna ukuyona into ene-potential nento eqale kamnandi kangaka. Imani. Bakhona siyayibuka le ndlela enibuka ngayo abantu abanye abasha uma besondela. Anibathandisisile. Nifuna ukuphinda kube nini eniphambili ngoba nisuka phambili ngapha. Hayi no izongcola. Izowanakala. Yekeni into yabantu kube yabantu ningayishintshi. Abantu bazobaleka kuyona uma sebebonde yenu, akuyona yenu. Iyakhelwe abantu. Iyeka abantu babentweni yabo. Musukufuna kuba uwena yonke indawo. Nizoyona. Nizoyingcolisa. Siyanibuka sithunja ayithi asiboni. Siyanazi. Sasinibona nangale. Siyanibona nangala. Anishintshile nenza into eyodwa. Man. Bakhona abantu abazonibona uma seni right. Yeah, siyanazi nama leaders. Ake nibambe iback seat. Nimentorisha amanye ama leaders amasha. Sibone ubusha. Sibone ukushintsha kwezinto ka-M_K. Ngisana ukuyona. Akuyona yenu. Eyabantu.